Kliknite na advantaž. A tu ste već. Ok. Prebacili obavezno na kripto gore desno. Tu. Jer ako ste u royalty, onda šaljete za royalty. Ako ste u kripto, onda šaljete kripto. Iste linkove koji jesu. I sad, vidite, znači sve je isto. Kliknete na invite. Kažete na kojem jeziku, primjer radi. Na srpski. I pošaljite u ovom slučaju, ja ću poslati sam sebi. Senden. Pošaljete svoj link prijatelju i on klikne ovdje na zadnji link. Ovaj gornji je YouTube sa objašnjenjima, znači ja pošaljem samo ovaj. To je znači samo za kripto, einsetzen erlauben, promijenite naziv, počne sad kreiranje novog naloga, ukucate obično svoj datum rođenja, ponovite, ovdje morate polako, idete dalje i sad ulazite u web. I sad je instalira. Preskočite ovo za biometriju, ako želite, ako ne. I već ste unutra. Ovo je italijanski, vidite za danas od 7.70 do 8.49. Ako bi slučajno klikli na invite ili dopunu, a normalno morate uvesti svoje podatke. Odnosno aktivirate Add Prime. To je to.